Nakuba ongoti bezezimayini bahlonza lemayini ngengengaphephle, kepha ezinye izisebenzi zaseLily engase Barberton eMpumalanga zingene kulemayini ziyothungatha izisebenzi zayo ezanyamalala eminyakeni emithathu edlule. Abahlengi balemayini balaxaza umkhankaso wokuthungatha lezisebenzi bekhala ngezokuphepha. Lezisebenzi zavaleleka emathunjini omhlaba khathi kuvuka imayini yagwinya incontainer eza isebenzi lakhe yona. Bavuma ingoma yekwenetiseka kulandzela ukuthi bangene emayini labathi bonjiniyela ayikakaphephi. Bangene ngetimbobo letivulwa ngilabo labagubha ligolide ngalokungekho emthethweni. Laba-ke batishelwa ngekwabo ukuthi banemakhono ekusebenta emayini. Ngako-ke bethemba ukuthi kutawuthi kuphela tinyanga letine batabe babatholile laba labathathu. Bathi umhlaba utindile, emanti asehlile. Ngako-ke kudzinga nje ukuthi basuse tibile edlangetulu bachubeke nemsebenzi. Sikhonile ke ngena ngenkani safika emathunjini emhlaba sayobuka sekungcono kunalesikhathi saya kuso ngoMeyi lamandi sekehlile le so itosebenteka lene la kungeneni labe kuwa khona akusawi inyalo basibone itindo letihleli letine dust khombisa ukuthi kudzala tihleli sekude lokushona phansi nyalo. Emaphoyisa ke aphenya licala lekungena utidvangtele endzaweni yemuntu ngalokungekho emthethweni njengobe laba bangene kulemayini ngalokungekho emthethweni. Sitawuthatha statement nokuvula licala le trespassing. So uma sesiqedile wonke lo msebenzi lo sizabe sizakuthatha konke isukiso kumshushisi kokuthi nabe sewuthatha sinqumo. Leli qembu ke lifungela gomela ukuthi litawuchubeka nekungena kulemayini lengakaphephi lite libuye nabo bo Solomon Nyarenda, Pretty Nkambule naye Yvonne Mnisi. Ngingusiphephile kunene wedindzaba te SABC emayini yeLily matutane neBarberton.